روش بروش ایدی دما هلبجارتنا لترکیه و باکوری کردستان نزدیک دبه جبو هلبجارتنا پارلمانت و سرکوماری یا ترکیه تنی 3 روشمانه پشتی 3 روشدن و بیتری 64 میلیون کس جبو هلبجارتنا ریبری آخویا دوی آولاد هم لپارلمانت و هم جل سرکوماری هر لسر صندوقان دنگ خواب کار بینن و دنجما دنگ هیده و پیواجویا قدر 5 سالان یا لولات ورد دیار کردن آنگان بجین باندورا وید به قدر 10 سالان 20 سالان یا لترکیه و باکوری کردستان جیب دیار کردن باشار به باشار ما هول ده حتی نها ام برنامه خوی هلبجارتن خباتن پارتیا چپین کس کو نامزدن وین لباکوری کردستان او هر وحال نوا ترکیه بدن ناس کردن ایرو روجا داوی یا داین ناس کردن یا نامزدن اوجبوی کجیم ما ایرو باشاری آمده اساس گرتیه امی قال باشاری آمده بکن و نامزد وی بو بینرین حجاب دن ناس کردن و بوی آوی برنامه ما هلبجارتن 2023 دست پیدا کرد. بری بینرین حجاب مقاله آمده کرد پایتخت کردستان پایتخت باکوری کردستان پایتخت برخوادن باشاری آمده مجبور روجا داوی هشت آنگو دنوا روجین در بازبوی ده هر روش باجاره که باکوری کردستان هر ما سرحدی هر ما بوطانه ما بو بینرین هجارا پار وکر لی ایرو روجا داویا داینا ناس کرنا وان باجارا نجبومه و ما خواست ام باجاری آمده و که باجاری هری داوی باجاری کو به برخوادانی خود نواجل کرد له هر چهار بشین کردستان تی ناس کرن و بینرین هجاب ده ناس کرن جبو وی که ایرو امی نامزدین پارتیا چپین کسکن لناوا باجاری آمده و خباتن وان ین دوی پیواجوا هلبجارتنی ده کو حتی نها داینه پیک آنین بریا میوانی خوشی و بینرین هجارا پار بکن لی دسپی که ام کمه که دانین جبو ناسکرنا باجاری آمده بو بینرین هجارا پار بکن بله باجاری آمده کو یک باجاری مزن ین لباکوری کردستان یا کو بقاسی میلیون کو 804,808 خلق لوی باجار او نافچین وید منه کو 17 نافچین هری مزن ین باجاری آمده هیا او نافچیا هری مزن جی نافچیا پایسیا کو نافچیا پایسیا باجاری آمده در دورا 440,000 کس تنی لوی نافچه دمینن ده انجام هلبجارتنا هیدانگوان بیجین لباجاری آمده 12 پارلمانتر دردی کبن او یک بکار آنینا بیتری میلیونک او 143,000 کسان ده و پارلمانتر ورن هلبجارتن ورن دست نشان کرن اف دنجی و لسر 3,675 صندوقان ورن بکار آنین بله دنگی که هاتن بکار آنین ده انجام ویده مگوت و 12 پارلمانتر در بکوین جبوه که پارتیا چپین کس لباشاری آمده جی 12 نامزدین که دنوا جواکی ده جنیز و تینه ناس کرن به برخوادانی آخواه به پولیتیکای آخواه تینه ناس کرن دست نشان کرنه شخواه نامزدی یکمین بردان استورکیا که دنوا جلی کرده جی کسی که جنیز و تینه ناس کرن هر وها حالی ده ترک oğlu Osman Cengiz Çandar rojnamevane که بناودنگ و هم جالیه گلی باکوری کردستانی و هم جی آلیه خلکی ترکیه و نزوت ناسکرین لآلیه کدن عدالت کایجی نامزده کدن یه پارتیا چپین کس یا جبو باشاری آمده حاتیه دست نشان کرن بلیم در باسی نامزدین دن ببند نامزدین دن ینکو پارتیا چپین کس که جبو باشاری آمده دای دست نشان کرن که یک جوان نامزدان جی بریس سرحات ارن که سرحات ارن و هم قلا خباتین پارتیا چپین کس که لباجاری آمده بکه او هم جی با اوی که گشتی هلبجارتن ده چه اتمسفری ده بر بکیجان اتمسفری و ده چه او به انجامه که بچه اوی پیک ورجی امی جی بریس سرحات ارن پرز بکن ده آلی کدن جی نامزد سویلای چلنگ هیا محمد کماچ و جیلان اکچه نامزدین کو و که ریزین کو پارتیا چپین کس کن لنوا باجاری آمده هاتنه دست نشان کرن ام دربازی هر چهار نامزدین دنگین داویین کو هاتنه دست نشان کرن ببین کو اوجی محمد امین اکتار آزاد بارش هر وها سرگل ایتک و سمت منگوچ نامزدین کو پارتیا چپین کس لنوا باجاری آمده دست نشان کرنه بل اف 12 نامزدین کو پارتیا چپین کس لباجاری آمده دانه دست نشان کرن به بریاره کو هر 12 به رجا دنگی که زیده در باسی نوا مجلس ترکیه بکه و نونرتیا خلکی آمده بکه
لبریا کم دربازی بشانی قاشی ببن کام جاره کدن و یکی به بیر بینین گلو د سال 2018 ده انجام هلبجارتنا پارلمانتو او سرکوماری ده انجام که بچه آوی لنوا باجاری آمده ده کتبو پیش ام به دانیان جاره کدن به بیرا و بینرین هیجا بینین بله ده سال 2018 ده جی پارتیا یکم یکو ده آستا که رکورده ده آستا که پر بلنده لباجاری آمده دنگ قزنج کری اوجو پارتیا دموکراتیک آگلان هدف بو جسادی 67 دنگان به دست قسط بود انجام ده نه پارلمانتر تنی جناب باشار آمده دبن لوگویا پارتیا دموکراتیک آگلان هدف ده شاندبو مجلس لالیه کدن پارتیا AKP جسادی 20 دنگان به دست قسط بو او 3 پارلمانتر شاندبون درزا سیامین ده پارتیا ای جسادی 2 و پارتیا CHP ج صدی دوی دنگان به دست قسط بون لی پارتیا دموکراتیک آگلان هدف ده سال 2018 ده نه پارلمانتر دبن لوگویا پارتیا هدف ده جباجاری آمده در باسی مجلسات ترکیه کربو گرکو امورین سرویه که مگول جبوه البجارتنا سرکوماری او پارلمانتو یا نو تنه او تنه 3 روشمانه پشتی 3 روشدن و جاره کدن لآمد او باکوری کردستان خلق هرن لسر صندوقان دنگی خواه بکار بینن گلو وی جاره و آمد رکوره که بچه آوائی در بیخان گوان بیشین و بکار به 12 پارلمانترین جه پارتیا چه پینکز در باسی مجلسی بکه او یک جتنی پشتی 3 روشدن و دیار ببه لی جبو نرخاندنا خباتین پارتیا چه پینکز کن هل بجارتن ایجی پشتی وینا بره امی به میوان خوره نقاش بکن بری بینرین هیجا مگود باجاری آمده باجاری کو چاوی هم خلک باکوری کردستانی و هم جی بشندنین باکوری کردستانی بشندنین کردستانی لی او جی باجاری آمده یا مگود باجاری آمده جبروی تایبتمندی آقویا گرینگ ما ده برنامه آقویا ده جبو دانسینا هم نامزتان و هم جی خبات نوی جبو روژا داوی هشت میوان می ایرو یکو قالا خباتین پارتیا چپین کسق و اتمسفر هل بجارتن یلناوا باجاری آمده بکه جی بریس سرحات ارنا بری سرحات ام دسپیکی دبیشن جوار قوت باش برکو خباته که پر زیده یا هل بجارتنی لنوا باجاری آمده هند دن مشانن جوا موجود جبر گرینگا باجاری آمده هما چاوی هر کسی لوایه تشتا کو از خوازم هما پرسامانه دسپیکی بلا تکیلداری ویه که به خباتن و ین پارتیا چپین کسک به لنوا باجاری آمد و نافچین وی بچه آوایی تین مشاندن دم باش به راستی نگاه که یعنی تقویم هلبجارتن اشکره بو نزدیکی 35 چیزروی مهبو بله پشتی اردهجه اشکره بو جبوی دمک کم بو جبوی مه لی دوی دمک کندا دنوا باجر دا ام یعنی نزدیکی 10,000 گنده آمده هیه یه گنده آمده نافچه آمده او قصجی مزرعی هنه براستی لی یعنی مخواست ام هرن همی گنده ام هرن مزرعی ام به گلی خورا ورن گل هف ام به بوانا بکن تکیلی و ام بکن تماسه براستی یعنی حتی دست مهات ام گیشتن گلی خورا مزرع تاق بتاق گند بگند ام گریان ام گیشتن گلی خورا لی هنک که ماسی ما وقت تری منت کرد براستی لی هیچی یعنی حتی سویجی اوی خواتم دوام که مل آمده ام به اسناف را ام هاتن گل هف به کمله سازی سیویل را ام هاتن گل هف ام مال گریان نافچاجی دیسا ام به اسناف را هاتن گل هف گل را هاتن گل هف ام بقدر جویان لگندا ام مال به مال گریان براستی یعنی ما لهنک گنده مازن شولنک آواکر ام بشتاری شولن بون یعنی باش از ویا بیجم گلک باش در باسو گلمجی به جوشک مازن پیشوازی یک مازن بمرام بو بگرمی بگرمی یک مازن نزدیکاتی آوان پر گرم بوش بویم. بری سرهاتم پیشوازی آوان جی پر گلک بجوشو. بله بری سرهاتم بکارن
برای سرعت ام دکارن وسا بجین کو ایدی به پشت 35 روزنی خاباتین هل بجارتنی کو هند دن مشاندن خلک آماده جبو هل بجارتنی آماده یا ام بیا بجین یعنی گل آماده براستی یعنی چند رو برش خو آماده بو یعنی گل تری تجه بو ببرتک بو بهویداد بو یعنی باوریا گل آمده وی هاتبو که ev iktidara faşist, ev destelatlara faşist ve tek biçe ve eme biser kevin jiboy yani em diçun gel xwe jimara via way gotin hun nem banme hun heran xevatê xwe derê dinê bikin em hazirin me biryaya xudaya em ê vê iktidara faşist bişînin hun herin li taxê mezin li bajaran bigerin hûn her wan insana ikna bikin em hazirin neyên gelme hatta ji me re hek jî digotin yani hûn ku em bi hevra ev iktidara faşîst neşînin hûn neyên gelme yani ji me re vîya way jî digotin ez vîya vêjim gelê me Amedê hazir e biryara xwe jî daye o hazır ji bo hilbijartina çardê gulanî. Belê. Niha demên derbasbûyê jî dema ku me temaşeyê Amedê dikir di çarçoveyeke giştî de xebatên we heman bêje li nava gundên bajarê Amedê derdiket pêş. Di vê çarçovê de em bêjin Partiya Demokratîk ya Gelan a HDP ji nêz ve ji aliyê xelkê me Bakurê Kurdistanê ve Tirkiye ve êdî hema bêje پر اشکری دهات ناسکرین ها دبن لوگا پارتیا چپین کس ده هند کevin هل بجارتنی گلو د دانسینا وی کی دش بو بکارانینا دنگان د دما گوندان ده هون زحمتیه دبینن انگوان بشین هون وی کی چاوا وان هشار دکن بو بجارتنی یا تزانی جو بری yani jiboy ku doz ve bu ser partiya me HDP pişti ku HDP yani eşkere kir ku em nakevin helbjartini Yeşil Sol Parti em vejin partiya keskin çap bir yere xweda ku ji bo ku çardê gulanê Yeşil Sol Parti bikeve helbjartini me jî haziriya wî berê kiribû bi rastî yani beriya wî ji xwe di roja raya giştî zanibû bi Yeşil Sol Partiye lê lazım û ku em bi gedra bidin nasenîn me yani sticker hazır kir me ve pusula hazır kir em gava çun gunda em çun taxa mezra nav bajir me bivan logo Yeşil Sol Parti em bivan digariyan lê meviye jî dît bi rastî gel çengava peşîn yani pêşiya me ne em gava çun gunda me ji gelê xwe re digohûn partiyan çepên kesk nas dikin hemiya digotin em nas dikin lê kêm hevûn ku bêjin em naz nakin lê gelemperî dihat nas kirin lê ev yani nêzîkî 10 roy paşîn yani ti gundek nema ku ciyê ku em neçûn jî navçeyên me rêveberiyên me diçûn yê ku namzet neçin jî namzetê Amedê neçin jî rêveberiyên me navçe yê bajêr xwedîgiyandin wan gunda we logoya me pankartên me di pusulayê da ciyê me kîjan rêzê daye bi çi awaye em bi vê awayî me yani me nasenîn divê derbarê wî de ez bawerim ti pirsgirêk wê çêne ve lê yani insanê me viya baş zanin gava ku me dest bi evkê bi naskirina Yeşil Solê partiyan çepê kesk kir ji me re digotin em zanin dar em gava herin ser sindoqê jî em rêya xwe bikar bînin em zanin dar hemû bi darê nas dikin partiya çepên kesk ji bo gelê me jî gelê me ew bawer me pirsgirêkî çêne be belê na hûn dibêjin di çarçoveya danesîn û danesîna partiya çepên kesk ji bo xelkê me li Amedê de we hemû gumanên ku heye hemû pirsên ku heye bersivandine xelkê Amedê ji bo vê yekê amade ne birê serhat dema ku em temaşe dikin di sala 2018 de jî Partiya Demokratîk a Gelan HDP
وی دمی کاریبو ریجه که بلند یا صدی 67 دنگان لناوا باشری آمده بدز بخم نها ام بجین آرمانجا پارتیا چپین کس گلوی بکاره به وی ریجه ده آسته که رکورد درباز بکه او وی چند پارلمنتران درباسی مجلسی بکه یا از یک کارم بیجم ام لپر در گریان یعنی هم ناو باجر هم ناوچا هم لگندا ما yani atmosferek gelek germ dit. Em gore ditina me ev atmosfer ve amede em biser kevin gori ve atmosferi ez baverim em ser yani hafte diye hafte siya ray begirin sadi hafte dido hafte se yani en hendik ez viya karım bejim le yani ser dozda yani dozda hevalin me dozda parlamenterin me evet amede derkevin em dvejin la amede em dozda sıfır bikin em dozda hevali xwa bişinin parlamentoyu gel jimara dveje atmosfer ji jimara re nişanda rasti yani ditname eve em viya dvinin em yani nejboy propagandayı dvejin em viya em yani لنوا گلدانه ام لگندانه ام لنافچانه yani nezkatiya geleme, dahvaza geleme yani em baverim em elbette çarde gulanê da dozda hevali xwe bişinin parlamentoyê ما بريسرات ما شخايدي نبس يعني اف رژیم که قرکریا کو 21 ساله بوی بلا سری هم گلی کورت هم جبویا بلا سری گلی ترک و لامد شخا کرنین وی رژیمی اشکره ما ایدی بس يعني ام بجينا ما بدچ اوای ده بجه جبو ور پارتیا کو نجات پرز پارتیا فاشیست یا کو بوی بلا سری ویگله او جواکی بس ایدی بلا بچه ام جو صاد بجین ل تشتکو از خوازم نها لور جواب پرز بکم تکلداری هنه کی وی کیم ما گوت و خباتن خوین دنوا گوندان دن با اوای که گشتی دان مشاندن نها جیل پیشیا و باور دکم میتینگ که گرسی کو و دروژا 13 مهده پیک ورک کنه شاجبم یک بریا کم در بازی نرخاندنا و میتینگی به من پیامین وین کو و بانگوازین وین جبو بجدار بنا و میتینگی دشتا کو از خوازم پرز بکم اوه پیام کو جناو آمدی با اوه که گشتی دردی که و مرودکار چاوشی رو و بکه یا براستی یعنی برجی گوت کو ام دچن ناوا گل ام یام نرینی وان رخنی وان داخوازی وان د پرسن اوجی د وی چرچوی دا داخوازی خوا نرینی خوا رخنی خوا تینن زمان دویژن اف چارده گولانی روجک yani ev çarde gulani ev helbijatına çarde gulani helbijatına gelek dirokiye kritike ev roj web ve roja hesabı persine ev roj jboy tayinkerine kadar gele Kurdistan'ı o gele Türkiye bir giringe eviye der keve peş dvejin gele meci dveje emci dvejin ev roj çarde gulani ev helbijartın helbijartnak xwedî derketina zimane xwedî derketina dîroka me xwedî derketina çanda me ye xwedî derketina hevalê me ku di hebs û zindana ye xwedî derketina Birêz Öcalan e xwedî derketina tekoşina wî ye ji bo azadiyê ye xwedî derketina aşîtî û azadî û demokrasiyê jiyanek wekhevî jiyanek azad e ji bo wî em çi dikin bila bikin ew çi yani niha di xevatê me sokaka da jî em ku kampanya xwe helbijartinê me pêk danî em yani gelek bi işte askera, polisa, valiya em dihatin astenkirin gel jî eviya divî gelê me amede jî viya divîne yani de alî ki em tenê partiye siyasî ra em dikevin yarişê em bi devletê ra li alî ki walî heye, kaymakam heye, polîs heye, asker heye li dijî me xevat dikin ji bo AKP û MHP imkanê devletê ji bo AKP MHP tê karanîn li dijî wî jî gel dibêje em ê jî bibin yek
li dijî vana em ê bi ser kevin evan mijaretên bi rastî yani ev mijaretên nava gel da tê nêrxandin ji bo wî gel jî hem dibêje li hemberî vî van faşîsta ku imkanê dewletê jî bi kar tîne li hemberê me her yani astengî ji me re derdixe em jî gerekî vin yek ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdistan Kurdistanê ji bo azadiyê ji bo demokrasiyê ji bo jiyanek nû jî em ê herin ser sindoka bi vî bawerî bi vî bîr û baweriya bi vî hişmendiya bi vî hîsta em ê herin ser sindokê û rayê xwe kar bînin ev mijar derdkevin pêş mijarê serekev rastî vana ne yani gel vana derdixe pêş gelê me Amedê ji bo sêzdê gulanê jî ku mîtînga me fînalî li qada îstasyonê wê bive yani banga me ji gelê me re em yani dîsa heta niha me xevatê xwe dimeşand me ji gel re jî digo gel jî wê sêzdê gulanê werin mîtîngê em dibêjin banga me ji gelê me re dibêjin em dibêjin sêzdê gulanê bire werin qada îstasyonê em dengê xwe biling bikin ji bo azadiyê ji bo hevalên me ku di girtîgehê de ji bo ev tecrîta ku ser Birêz Öcalan eva serê 25 sala ku ev tecrît ev işkence ser Birêz Öcalan pêk tînin em dixwazin vîya rakin ji bo ku em vîya rakin ji bo ku Birêz Öcalan rola xwe ji bo aşîtî û azadiyê jî bileyze ji bo azadbûna wî jî em dixwazin gelê me were qada îstasyonê mîtînga me mezin mîtînga me fînalî li wêrê dengek mezin bi rengê xwe bi mesajê xwe bi daxwazê xwe li mîtîngê peyamê xwe bi dengek mezin bîne ziman banga me jî ew e em bawerin ew ê gelê me jî di sêzdê gulanê roya şemiyê ew ê were qada îstasyonê em ê bihevra dengê xwe û hêza xwe jî li qada îstasyonê nîşan bidin dijî ev îktidara faşîst. Ji xwe birêz Serhat me jî ji bo vê yekê bernameya ji bo danasîna namzetên Amedê ji bo wekî bernameya xwe ya hilbêjartin roja dawiyê heştê ku me xwast em hem meznihiya Amedê bînin ser ziman û namzetên wê jî bi bînerên xwe bidin parvekirin hema bişe divê çarçovê dest dixwazin vê pirsê jê ji we bikin ha hûn weke namzetekî partiyê çepên kes li bajarê Amedê ku bajareke aliyekê xwe erênî heye û aliyekê xwe nênî jî heye niha bajarê Amedê me got çavê her sêbeşên dinyên Kurdistanê jî li Amedê ye li benda jimareke pir zêde ye li bendiya ku hemû namzetên xwe derbêxe bişêne meclisê ev hestekî bi çawê bûye dide çêkirin yani hûn li nava bajarekî ne ku her sêbeşên dinyên Kurdistanê jî çavê di we ye erê yani em vîya zanin ji bo wî jî em dibêjin em ê gelê Amedê ew ê bersivek baş di sindokê de nîşan bide rastî em ê sindokê bihêz derkevin em ê 12 hevalê xwe derxin em ê wan jî ev desthilatdariya faşîst ev îktidara faşîst jî em ê sindokê de kilît bikin em vîya wayî dibêjin em ê 12 hevalê xwe jî bişînin li giştiyê Tirkiye jî ser sedî hevalê xwe bişînin parlamentoyê ji bo parlamentoyê de riya siyemîn em bimeşînin ji bo wî yani Amedê jî ez bawerim ew mesajek xweş nîşan de ew ê bibe bersivek di çardê gulanê ew ê ji bo çardorê Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê jî mesaja xwe ser navê Kurdistanê ew bişîne. Birêz Serhat ji ber ku birêz Serhat ji ber ku dema me jê dî ber bi dawiyê ve diçe ez pirsa dawiyê ji hemû têkildarî vê yekê bikin bila hinekî di çarçoveya giştî ya hilbijartina hem li Tirkiye û hem jî li Bakurê Kurdistanê de be niha bînerên hêja weke ku hûn jî dizanin û beriyan ha jî me dabû ragihandin ku em ji vir dest pê bikin Lorens me dabû ragihandin wê çar namzetên serokkomariyê li Tirkiye
و باکوری کردستان و بکوین پیشبازیه ایرو د ساعت 2:09 ده نامزد پارتیا مملکت محرم اینجا کو لگوری رزگنامه لگوری ناوین کو دلیستیا سرکوماریا ل ترکیه دهاتنه نشاندان درکتی پیش محرم اینجا راگاند کو اوی دهل بجارتنا سرکوماری دخوا ود کشینه او و وقت نامزد دهل بجارتنا سرکوماریا کو پشتی 3 روزدن و افل بجارتن پیک ورده و او نامزدی خوا ود کشینه پشتی وی که تنی دهل بجارتنا سرکوماری ده و 3 نامزد ده پیشبازی ده بن اوجی جخوا اتفاق جمهور شف رژیما ترکیه رجب طیب اردوغان جاره کردن دست نشان کرد بول عالیه کردن کمال کلجدارولو وک نامزد پارتیا ملت هات بود دست نشان کردن او سینان اوانجی وک نامزد پارتیا اتفاقی هات بود دست نشان کردن اف هر سه نامزد اندن و ده هل بجارتنا سرکوماریه ده ورن لپیشبری هفدو بله هر بريس سرهات ازويكي جواجي برز بكم نها وكشينا محرم اینجا گلو سرکتنا قلجدار و یاد تورا یکمین ده مسوگر کریانا یا وی باندوراوی چه وب راستی یعنی جبوی چارده گلانه محرم اینجا وکشیا از باورم یعنی باندورک پر مازن نویجی ev ji bo Kemal Kılıçdaroğlu ev bandorek bir de servi ji bo ez bi vê awayî difikirim yani Muharrem İnce nehêrt de anketa da jî pir dernet ket yani rayê wî bijêrtinê wî seçmenê wî deheliyan ve dikişiyan wî jî viya dît nehêrt ku di Ture yekemîn da Kılıçdaroğlu dernekeve ve berpirsiyar ki ve Muharrem İnce ve ku berpirsiyar ev ve ji bo ku hindakirine ya jî ji bo ku Ture yekemîn da ku Muharrem Kılıçdaroğlu dernekeve ve berpirsiyariya ve mesela ve Muharrem İnce ya ku berpirsiyar ev ve partiya wî jî bi rastî ve beheliya partiya wî jî ev tek ji bo wî jî viya dît ji bo ku viya dît yani seçmeni wî jî indî ji bo serokkomarî ji bo de çardê gulanê de ji bo ku ew ê ray nedin wî eviya dît di anketa da jî viya dat xuyakirin ji bo wî vek kişiya ez bawerim yani ve ne kişiya jî Kılıçdaroğlu de Ture yekemîn da ve belê serhateren namzetî Partiya Çepênkesk li bajarê Amed paytexta Kurdistanê û çavê her kesê li weya carekedin dibêjin ji bo hûn bûne mêvanê bernameya me em spasiya we dikin û ji bo we jî serkeftinê dixwazin. Serkeftin baş. Belê bînerên hêja îro bi danasîna namzetên partiyên Partiya Çepênkeskên ji bo parlamenteriyê ya li Tirkiye me qala bajarê Amedê kir ango îro roşa dawiyê ya danasîna van namzetan bo ji xwe sibe êdî şêwazî parvekirina parlamenteran li nava bajarekê bi çi awayî tê meşandin em ê bi bînerên hêjara parve bikin û bi vî awayî em digihêjin dawiya bernameyê xwe ya hilbijartin 2023 heta sibe carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşê de her şad bextewar bin.